bazalwane bami nayindaba unente lapha kimi elokithi ngiyakuthanda Nkosi ngiyakuthanda Nkosi leti lokithi I love ikhona lento okhuluma ngayo mfethu ukuthi ubuntu nasemabandleni abukho ubheka ukuthi umuntu akabani ufika nani kungathi kusuka nje ungafika uthi kade sikhonza nawe bese uthi ebandleni lami makufika umuntu mhlawumbe ngimazi ukuthi ingane yesigwili esithile noma uphethe imali sengimnika ithuba lokuthi ayokhuluma phambili akaza afakaza ngoJesu lo muntu akaza athi usindisiwe sengimplana kuproblem akaze nje wakhuluma ngoJesu seplana ukuthi azolokhuluma because unemali akaza azakhuluma ngoJesu akaza athi phela lapho sesiplanela indaba zama finance esonto no lapho ke seyihambisana indaba yokuthi ngaphela isonto liyagigba yes umuntu lo akanikele into ethi qi anikele into ethi qi esonto maphatheke abaphatheke kahle yabo inhliziyo iyokulekalayo nje besho nje ukuthi qi mawuphatheke kahle ngeke usigwili ngikuphathe kahle bese unganinikezi imali ethe yabo kahle kahle inhloso futhi siyakhokhisa sifuna ukuthi kudinga ukushintsha upende esontweni ufuna kufulelwe mina ngikuphika ukuthi ufuna abaphathwe kahle futhi igwili siphatheke kahle futhi siyazidinga vele imali yazo hayi mawisigwili ubuka la nala sekwizoom in siyayidinga imali yakho mawuna imali niyadingeka kuyona yonke into ngoba nale machine lenishutha ngayo idinga imali nokuthi umsebenzi ukhule udinga imali kuyiqinisa imali yadingeka kodwa ke makuze enkonzweni akho wrong ukuthi umuntu wesigwili aphathwe kahle futhi aphathiswe umenge kodwa ke khona amakhehla amadala thothi kade naqala nikhonza na alikaze lihlale nje siduze komfundisi ngoba kanamali kodwa uyamthandazayo la mhlambe kwalo ukuthi ngene lesigwili mhlambe yena umthandazo wakhe otheke wasisigwili sithinteke sivume ukuzongena la kodwa yena akaze nje ezwa lolu thando umfundisi alinika kakhulu labantu abafika kanye enyangeni mhlawumbe kuyisuku elikhulu le-fundraising kodwa ukhonza naye every Sunday even ingane zama-worship nje into esimple ezinye ziza ngo-20 rand wazo esontweni akasenayo yokujika kodwa iqoqiwe phambi kwakhe imali yagcwala isitsha la akekho nje ucabanga ukuthi okay labantwana nje babe kodwa ninayo imali onayo imali yokujika nokuza next week Sunday mhlawumbe 20 rand we-taxi even oyi-1 ucabanga lokho amawona bekuthiwa ama-intercessors thandaza ukuthi nje isicathulo umuntu umisele umsebenzi ngomthandazo kodwa bese bangazothi imali mina angi-against nomuntu onemali ngoba iqiniso ukuthi sonke siyayidinga imali futhi neBhayibheli yakho ithi imali yini impendulo yakho konke iqiniso lelo kodwa ke noma impendulo yakho konke kodwa sibuswa imali sibuswa uJesu sibuswa umoya ongcwele so usufikile ke lapha usuyaqala ke manje usungena e-studio ke manje i-studio sakho sokungena okokuqala ungena ngaphansi kwabani and usizo bani ngoba siyabona usihlalile kancane emgaqweni mhlawumbe ungasithatha nje uvela usiqondise ngqo e-studio ke manje okay angithi ngamthoqa ngimthola eMahoyela for after 3 days or 4 days ebuye eThekwini wabuya ngabuyela khona lapha ngamthola ewasha imoto wangixosha wakusenzoba oJuly end of July kophela ngasephela wathi hayi mfana ngeke futhi wengekho wrong mase ngibona manje sengimdala ukuthi ngeke phela usukuye umuntu ongakwazi naye weboye usazi nje mhlawumbe umfana ochance awasegoli uzondakena abantu uzomroba akangazi wangixosha wathi hayi buyele ekhaya ayikho into engakusiza ngawunyaka futhi usuyaphela ama companies awasathatha imuntu ngalomzange naye imali okubuya ngaphuma ngiyantanta leso sikhathi kanti ngizothi ngisathi ngiyaphuma qhamuka komusisi kanti usebenza kuyena ucula kuyena lo sisi uyangazi mina ngimazi ungazela la emaplaza nako Wartburg ngaka Antwana lo engisuka khona uma wengane yakhe mina ngimazi ngangisengane yena lo sisi wekade uthi sisi wakho omdala ezwana nomalume ngithi umalume babebhela bamasoka ngekhathi zabo lapho ezwana naye uyangibuza wena kodwa wedlulela nje ngiphethe no problem wami wena awusiyena hayi wena yona mfana ngathi what ubani awusiyo Ndoda
Ndoda noma Ndoda ebengala ngathi bathi Ndoda awusiyo Ndoda ngathi hayi nguye wathi gwitha ngakho umuntu ongaziyo egoli awuhlezi yathi wathi hayi man awusiyo wasendaweni kabani bani awukhulanga ntombela kama anti wakho kanti wachaza manje bakhe kusibani wayethandana kathi uyena ngempela engathi ukuhleka kathi githi ufunani bola bathi nayi bengizela ngizofunda bomculo ngise kubaba lo ukuthuma hawukela kodwa mase bathi hayi ngeke kwazi ukungisiza wathi ubeka kade nikhulumile uzathi cha wahleka wathi uvela wasuka nje weza kade wathi bawuthe uzethembisa ngathi hayi kakhulu nophuthi ethu love more ethi uhlale asikise thembisa umahawukela wathi love more lo akabantu bani wakhona lapho exactly lo washo iyaqondana wathi hayi phela wangasekhaya wena shutho wakithi manje uyaphatha yangazi wangiphuma nje ngami ngithanda wathi hayi na indlu yami lapha ngicela uhambe khona lo bedlala ngawo sizobona senza kanjani kanti yena ucula kuyena uma wengane yakhe futhi wathi angedlini yakhe mangedli lokuthatha umxoshila kusho afika ngayixoxa lokho mayefika lapha telate ngisedlini yakhe sentweni lento kugeza sengihlezi ngadla uthe ngabo 6 ngabona engena naye lo mahawukela njalo ngena naye akashilo lo uthi khona umfana ahlangane naye endleleni wathi engena wangibona ngiba ufuna lo mdlafu ngoba ngimxoshi wathi hayi mfana ongasekhaya njani bezo wathi mina phela engazi ukuthi wakini njani so story wathi athi cassette athi sawusolala emotweni balilalela wathi hayi hawu uyashaya emva kodwa manje ngikwazi ukumsiza mina ngeke ngikwazi ukumsiza ngoba ngibhizi ngama group lawo nama shows ekubhizi njani lo sisi wathi hayi udlala ngawe mina ngizoyithatha ngiyise mina eDowntown eGoli umproducer wakhe nginabe producer lo wakuthiwa ingabani ungane ziyamfisa khona lo eshawa umaskando wethu ungane ziyamfisa lo khamba lo mfana abantu bakudala wayithatha yena lo sisi wathi ngizoyisa kulo mina ongaphezulu kwakhe one office na ophethe yena mayithandile engakhipha yakhe imali akurecordele ngizokwenza lo chance onjalo wahlela ukuthi ngosuku lephakathi neviki kulosibili saya lapha hayi masifika kulo baba wathi singamtsheli lo usho lo sisi wathi masifika kulo wayedlala nje wathi ngeke ngikurecord wathi ngisho bengafuna egalo ngizokhokha yami imali bese mase igalo ibuyisa imali yayo imali yami mayithatha iproject kodwa mina ngizoyirecorda ngiyami imali ngeke ngiyeke lento nje siyakufuna sokusayina ngizokuthatha mhlawumbe ngaphasi kwakho kodwa ngoba bese akude ama companies ayacompete wathi hayi style sakho siyasifuna umuntu obhizi negospel la lo baba ku230 nzimani wakuseyena phela ogqamile lo baba ku230 nzimani obhizi kakhulu ngeke awukwazi ngabe ukungana ngiyadala iswayithatha lo baba lo wayifaka eseyifakile wathi ngizorecord wabhuka istudio ngefoni same time wathi ngosuku othile siyangena uzona umuntu uzokudlalela lento yinsimbi wathi nayi uzame lokushinga wathi zama ke lokushinga ngoba ngeke ngifunele konke beko angazi umuntu lapha kodwa umfana ukuthi umfana amthola khona endaweni angithi ngiyakhona seyithi sokusiza manje ngibheke nje abantu abasontayo ngoba ngeke ngakho umuntu oshaya keyboard noma kuthiwa kanti uzofunda khona studio sokubanga kazayo uzobona khona ngamthola ushaya keyboard umshangano khona lapho wadlala singakhuluma ngicela ukuthi bheka ukuthi ababheka house izamela mina ngizokhokha studio naloko njana mase bebhekile sobe sesifanele imali yabo emasession bangangena iproject yabo wabathola khona la kuleli sonto leli bangithanda lezo na ukufika nesolution thatha ingane esontweni nabo estudio bayikhokhela bahlukana kanjani nalo keyboard ngangena kanjalo ke studio bayifaka egala yaba ngaphasi kwalo baba ke 98 siyophela yaphuma yadlalwa bareda la amakhulu phela ngoba ngihambe ekhaya bengazi ngikupha ngithi ngafona batshela noma umama wengazi umuntu ethi mhlawumbe wayenolwazi laba bangala phela futhi mfana uthi hayi ngisegoli njani kanti ngiyathola bayifaka emashop ngena la ko Pine Town manje ngizokuthiwa sikubone cassette lakhe store sabone lenye abanye bathi sibone eSwaziland ngezometha hayi naseZimbabwe khona ngizokhona khona inkinga ebikhona bengena ID cabanga bekumphunyayo ngena ID bengaseyona ingane 198 ngangena birth certificate lezo zokuzalwa ngendlela emhlazalwa ngayo kanti babubona ithuba kwayena uzongiqhumisa nje
So since ngingekho nalezi zinto kusho ukuthi sekulula aqhumisana kalula i-background yami ngibibheda akekho bekhulu phakamela indaba zoma-ID in futhi nawe awazi lutho phela ngisemncane nje emakhaya exactly omncane futhi so ngami ngibuyele emakhaya ngiqondi emva kwaloko ngijabule ukuthi nje sengithola ungena e-studio mina futhi esidumile lesi senzo maskandi kodwa lokho ngifaka isebenzisa sona lethiwa i-tech studio le dumile namanje la bafaka bona bonke labathula abadumile wangifaka sona wakhokha lapho silapha hayi bona sesilapha manje ngawo Ellis Park Stadium khona lapho wangifaka wakhokha ke wenza konke emva kwalokho kanti angisayine contract naye ne company umuntu onedeal ne company ubani uyena yibona ke indaba ama-producer amaningi aqhumisa ngayo abanye babaculi mawufika wena ujabethi uyacula uzoba kwi-cover uzorekhoda studio esikhulu wenza le-CD noma i-cassette uyibone kwi-cover into yakho i-right uthenjisa uzofaka ku-TV wathembisa phela abantu bayayiclaima ngalokho bathi mhlawumbe bethe ngafuthi vele angayifaki angakufaki nakulo TV hayi kwakusaduma ama-poster kwenza ama-poster agcwale idolobha lonke kwakusekhona reliable music my-cassette lakho ngene reliable music hayi shuthi impela original umculo wangempela hawu uyangena ko-reliable ngezwa ngapha kophethe sibona i-cassette balithenga abanje ngilithengile okay yawo okay uyayithini lo album yayithini konje awu isihloko sathi yehla Jesu masuzihlenga wena ukuthi into engithengisa ngayo yazini bangemina ngqo kwestyle ukucula lapho kodwa akithi mawuqala phela kwenza lento usuku nemqondo yabantu ufuna khona umuntu osomthanda ufuna ngqo manje akithi mawukhoshoza siphela emakhwayeni la emakhaya akumuntu bengamthanda uvuke kuleza nsuku yabo umuntu bezothi umuntu ngishaka Ngiyuphela kumuthatha phela ngisho wazi ukuthi kodwa ubona kodwa ngiyaphela phela bongaboni ngibona manje akithi mangilala ngihleke isikhathi ngithinta Masiyenzi bengiphetha kanje uthi akiba besikhalela ukuzenza umuntu angithi bongibona ntithi bekuvele ngathi umuntu onesemvu ehoshozayo abantu yakwazi ukuthola igospel igqama dala kwanje umuntu abantu abacula amagospel abantu amahle ngathi igospel wathi into yamantombazana kakhulu kwa ovuye bayenza athandela ukuthi mongathi nevoice esikhoshanyana hayi kumele ushaye manje sonke ke sikhula sitalente ethi hala lo msangalo lo wonke umuntu walo ocula igospel inqondo yakhe akakayitholi yena wena ubani so ungena studio naleyo ngqondo nawe nganginaleyo ngqondo kodwa manje laba nabo futhi abaproducer bebengafuni lo bebefuna uDerek Nzimande bo ngoba igalo ibifuna ukukhompyutha ne-Sony Music ngoba bafuna ukuproducer waBheki Nzimande bengiphoqa abantu angishintshe futhi ngizama ukuzenza uDerek Nzimande ngathi ingoma yokuqala ethekhaya ezulwini ababhekayo lapho ngizama ukuvibrate fanele uvibrate lo noma manje uvibrate ngoba udali unjalo manje ngizama ukwenza lento ekuthiwa angifuna ukuluza idili sengithola idili ongene egali company enkulu kangaka lakhithi ube bala omfazi omnyama nobani nabanye abadumile bala nami ngifuna ngene kule company ngiyabona babedlulela kodwa ngithanda ngibuye ngingele ngijabule namhla ngihambisana ngihamba kulayini wabantu abafamous nami nginakuthi mhlawumbe mangivuma lento abayishoyo ngizoyenza nje noma 1 year noma 2 years gcine mhlawumbe sekwenzeka ngalendlela le bengiyihalela ukufana nayavu nje wegospel engiyithandayo kanti nakhona vele singisagejile bakumina lo wavu nale ka Derek Nzimande ngiyayiforce bathi bazangisha ama-drums mangeza la city yangana angisangazo ngithatha kodwa ngayibheka ngitho uqhubunqunqunqu lama-drums lawa ngathi most ama-drums lawa akamaskandi kahle kahle kodwa baba basebenzisa kwi-gospel ngoba nawo baba lo Nzimande berekhoda kusona le studio bangiyisa kusona shaya keyboard eyodwa same time akuprogram akuna-bass dlala ngala into eyi-1 nje live same time sayirekhoda 1 day yaphela into engena emsakazweni hawu usulo wathi kwakusakuzophela lento yabona ukurekhoda amabhande la ayisazophela wena wafika lapho hawu ngaqala ngakho kwasekuphela ngabo-98 bese kuphela lento nami ngiyigcina bakubona i-TV nje ibisi
Ibisiphela ngaqala futhi mhlawumbe mina bayibona ku TV kuphela ngempela. Mhlawumbe sengigcina kulabo bacula kanjalo ukuthi ngale phindlisi ngabe ubhedile eqale phansi. Sesibani. Yeyibhande. Double track. Sikhule kanjalo kuyaphela album yaba mina. Khona baba uqala kwamukisa konke lo msakazo lomkhulu esithanda wethu lo. Ngasha ngithi ukhosi. Kuwona ya. Ngicathi ngayizwa lapho oqala ngisethembisa futhi. Wakhoma bathi ukhulukhet kumbe izodlala ekseni. Ngayizwa phela kwathiwa iphuma ishisa. Ayangena. Ngasha ufa maketha. Ngaround idlonke. Ngicabanga ukuthi awungani lokhozi. Around idlonke ngaphuma ngasa. Ngawuthandaza ngabonga uNkosi kuyabonga. Ekathi sithi ngizabonga amanga still angakazosizakala. So ukhona imali babekunika yona kodwa uqhumisa nje. Akithi ilokho ke ngikusho ukuthi bengisabonga nje into engathi shi. Wangikhumbula kahle losi ngiyamthola ngisho. Mhlawumbe 500 engikhumbulayo. Futhi nawo ama shows kodwa ayekhona. Endotishi wena izatadlala emhlabeni. Uyabona? Lento ukuthi ndolayo umuntu akana ngabe kade ngayiyeka. Mawuzolanda lezo zinto enjalo. Ngabona siyizwe phela. Masuqhubeka ke usuqhubeka ke usiwakhipha ama-album ngokuhlukana. Yes, siyabona leyo angithandi ukukhuluma kakhulu but ayike kuyayihlumule ngale yanto. Yabona ayike ebuhlungu nje ukuthi abantu bakuzwe eredweni bacathu nemali or noma ingadlalanga phela kakhulu kodwa uma kwadlala ukhozi nje abantu they think so right. Futhi bacabanga ukuthi into yonke ihamba kahle. Angisayine contract la anginalutho. Abelungu abangazi ngabona umbaba lo wasasho ukuthi uSteve Kekana ngambuza wathi bafuna ukuregister ini tuyakamusa ubenta kuzinto akhibe right wangichazela nje washo ukuthi ungicela futhi kuyophela iminyaka sekuphela mhlambe for bathi asekule 5 years into yakho nisidlulile ngaye galo wayese Rosbank lo galo yakho ngathi mangifika khona bangicheckela ku system bathi wena umuntu obeqashile phela thina nangu umuntu esine deal naye lo oil producer nofana nomuntu osebenza la yena uma sikhipha imali ye project ye-studio ukuthi uzo-record mhlawumbe lese bazokhipha 50,000 ngiyalinganisa ukuthi kwezwe i-project yakho ngithi company ya budget ukuthi wena le project yakho idinga mhlawumbe 100,000 ngiyalinganisa uze imali marketing lapho ibala nento zokufaka ama-radio station yonke into yakhona kuyi-market nokubheka mhlawumbe ukuthi awuzoqokana uma ushutha lezo zinto lezo kule budget ye-company after sebeqedile kwenza wonke lo msebenzi nge-album yakho sekumele imali yabo ibuye back ecompanyini phela ifane nethiwa ilento le ne-advance bese wena kuyimawuzo zoli reality ama-royalties akho ngalento ukuthi dayise mhlawumbe cassette mhlawumbe lu 15 rand store uma belisuke ecompanyini isitolo bese si-eda 15 rand waso oyi profit ukuze nasoholela abasebenzi baso naso i-company yonithatha back ngithi ama-cassette awu 30 rand done ithathe back i-15 rand lo 15 rand ke wena produce company ngilaba bathu kuthiwa ama-rap ufuna nihole la kulo 15 rand ngesibone one we-company yeah bese yona-ke izobe angithi phela bona ngiyesho ngaba umuntu 15 kodwa phela ingaphi angithi bona bafakele umhlaba wonke phela igali is a big company even overseas ikhona i-company Zimbabwe all over mawuzoba labo 15 lese mhlambe ngenhlanhla yakho mawukuthi into yakho ibe yi-hit mina yangekho siyi-hit akufuna ngiqamba amanga leya kodwa kwathi kwangekutholakale lutho ngoba umusic yathi bungahambi lesasikhathi futhi bungene etolo ungena kwe-album esitolo khona ingena mahhala kuthiwa ama-retailers uma bengathengiswa ngabuyisela back kodwa amanye ayathengwa ezinye itolo amanye amakhampani nomgomothi mawuletha i-CD noma i-cassette siyahlukana sebezoyibonela bona badayisa nje mangathengwanga that's why amanye ibona selu-5 rand futhi beningahamba like then asebona isitolo sibuyise just le mali yethu mhlambe nje sithole something izigcine kugcwala i-dust lapho lalingathengwa selu-5 rand waye selidala hayi ngoba selidala khona amadala oSoul Brothers mhlambe so-8 rand namanje kodwa yakudala chaza ukuthi i-quality iyathengwa mina athi ayihit ayingezi-hit kodwa yayingengathengwa nabantu abawu-10,000
South Africa yonke. South Africa yonke, South Africa nje yonke plus namazwe ngaphandle Swaziland yangekwenzeka lokho because yayingemnandi kakhulu kodwa yayingeyizi futhi and bengine nabo abantu abangikhombisa ukuthi sesithini njalo bengekho nje emdapo ke ukuthi hayi stephile in ukuthi hayi into yakho silokhu nje mangithola sengiyochecka kahle lapha ikhona imali yaphuma ekade iphumela for le project ngenxa bengingazi iyaphelela ku produce wa recorda ngemali studio mangizolo studio abesingajump ngisho 12,000 studio ngaleso sikhathi futhi 12,000 mningi lo ngisho ukwenza project and yabe project futhi beyilula kakhulu ngoba bekuyinto osuku olulodwa ibingena ama session amaningi ukuthi ikufuna silande bani ozophinda azodlala professional mhlawumbe uzonicharge ukuthi uzonifakela ama piano uzonicharge anifakele ibass lezo zinto bekuyinto ya one time ikudlule kuyona bese recorda njengalama group amanye ngeke ngiwasho adumile kwazi ukuthi every fike nje studio ushaye keyboard yayo iqede kodwa ithoba umhlaba wonke akhona nje adumile impela phela lapho usho ukuthi ishongwe likhuphuke ke ethayibesha ayibona ishongwe phela abavele bange kasela lapho mnandi nami ngiyamthanda kodwa lo nencane uyayenza njalo kodwa ngiyabathanda ngoba into yabo bayibona into ebingozi kumina bengemina lo bekuthiwe zama ukwenza kanje ukuze sizozama ukulwa nobani ukuze sizothola ukuthi sibe ama company phela afuna imali aya market amemeje kodwa umuntu amrekhotela ukuthi afuna akutarget ethi ukuthi sifuna ngoba ubani siyambona ubhizi emarket ngiyathi sithole wethu sizakhela yena like umama lo Rebecca Malope bangako Rebecca Malope asebazana kodwa nje abafana bebezenza kodwa bawa kwasala yena uyayibona ukuthi njani because you need to give yourself ukuze sizo even umuntu ofala in love with the music they fall in love with you what you offer then ukuthi sibona ukuthi ukhona nje uRebecca Malope why manje uzoba Rebecca Malope now so rather let me just go straight to Rebecca Malope the original Rebecca akithi lethi fanele ukuthi ukhumbuza yabona lethi sasifile umthando ufana nobaba lovuka emkhwela kukhumbuza abantu ukuthi konje kwakhona uvuyo cha konje uvuyo lo umenza umuntu oshade engafuni ukuthi ngisidika vuyo exactly ayoyithenga ngathi umfana washawa ngikhumbuza uvuyo madoda usho ukuthi ungayenza uma eseshonile ungayenza uma eseshonile kodwa nakhona angikuboni right akuthi manje uyamthanda ngeke uyiqhenye ngaleyo nto kuyenzeka kwesi isikhathi umuntu umthanda kodwa isitayile sakhe singakuthandi futhi wena ungakwazi ukwenza ubulungiswa kahle uyona leyo nto lethi ifana nokuba ifana nabo ebuzalwane sesikhuluma eningi la ekhaya ifana nakhona ebuzalwaneni ungakuthanda yes kodwa ungakuphiwa ungakuthanda futhi ukuphilisa abantu basinde kodwa ungabi negift yalokho kubalekile ukuzithola even ebuzalwaneni ke nakhona ukuzazi ukuthi wena ubani kwi-kingdom kaChrist ubelonga kuphi ungabe umpambana thothi ngaphakathi kodwa ungazazi umshumayeli umvangeli uthisha yes ungaprofeti ungakwenza konke uma ngabe uNkulunkulu futhi ekuphike lo yenze khona bane gift yokuthiwa abapostoli oba umpostoli abe apostoli uNkulunkulu kodwa sikhona siba sinye kodwa ke masosiyali yabapostoli angayishiyi yase ukuthi esewumpostoli manje uyazi yona title ngathi ingconywana yabona ngathi kuyisidima angithi yenza leyo bopostoli akithi mina ngokunderstanda kwami gift yakhe ngiyavangela kahle kahle nginenhliziyo yokuthanda nje ukulanda amasouls abantu abangakholwa engathi bangeze enkosini ngingaba nje la estradini ngimemeze kwakucula kahle kahle inhloso yokucula estradini njoba sengazathi ngibamza ukucula la ko market nako inhloso mangitshela iqiniso kwakufanele ngenze njalo kahle kahle inhloso kwakuyileyo ukuthi mangishaya le ngoma engishaya bayo ukuthi akithi abanye compose ingoma le njengo 50-50 faka imali usobona athi bekuthi ngihlekisa abantu nje bekufuna lesikhathi ngisemarank mangisho le bathi mbo angithi bazoyathanda abantu bayithanda into ethe phecelezi bese mase bethe bese ngihlala kwindawo le ngizele bese mhlawumbe ngishaye worship ekwabese ngoba sebekudlile vele selapho ke ekuhlabeleleni uDoni ungena kanjani kuwena
ngabe wena othandayo noma yena othandayo uDoyo wakangwenya Usheshe bahleke. yeah wena othanda umuntu ngiyamthanda mina so ukuthi why inspiration umusic wakho kakhulukazi mhlawumbe when it's come to music besingaphela sasingazana khuluma iqiniso ngangivele ngiyiculela nje nami egoli ngakaze ngambona ngami style sakho ngiyiculela nje ngendlela yami nami ukufika kumina ngokuthiwa uNkulunkulu yena ngimbone ecula estradini thona lebe kwakuthiwa nendawo iDabridge kondawo yayi lapho iDabridge khona egoli hamba nomunye umfo ose7 manje umfundisi umphahlelo Amos imphahlelo wakuduma ucula lengoma ethi i-automatic ahlamba khona ngosicula masonto ethi uJesse i-auto yena composer lo ngoma kodwa ecula nje manje emasontweni uDoni kahle ngambone ehamba ngingamazi bengamazi uDoni ngiyiculela nami kusuka ngakiyiculela ngendlela yami engicula ngayo why ibamba saqoqa exactly bangicula worship mina anginayo voice right ukuthi yinhle no yayikhulumela nje usiza umusa kaNkulunkulu ukuthi lento yamizwakala lento eveze ukuthi ke sometimes uNkulunkulu uyena owenzayo ukuthi ukwazi ukudlulisa imessage ngalo ndlela angise umuntu one voice enhle kunabantu abana voice amahle nje bese ubona kodwa akakwazi ukuyisebenzisa shem ngendlela ne voice enhle ngayo lo nokuthi kangisiliphi imbi lakho hayi ngithanda neshow yami ngama ke lo hayi ngimi le show angisiliphi uNkulunkulu wangifaka angibhindi kuphela kodwa anginayo voice enhle ukuthi hey wow voice enje cha ukunje kuphela ngiyazi ngigeji ingoma ehamba kanje ngihamba nayo ngiyazi funa ngijikephi ngehle kuphi bese kunyeke kuba uNkulunkulu osizayo kodwa ukuthi ngathi hey ngumculi nje oshayayo no ayikho lokho khona abantu abaculayo mina ngithi uyacula cula ngempela futhi ngiyakwazi uku-appreciate omlimi ukuthi mecula kahle baningi nje abangihlulayo bacula kahle mina ngisisola uNkulunkulu ekutheni makwenza wasiza ukubamba yakhe exactly ukuyibamba inamandla mfethu uyabona makukhulunywa ngento enamandla ilento yokukholwa ukuthi ngoba ibonakala ngamehlo iyakulonda futhi ikulonda emeni ezinhle nasemeni ezimbi nasemeni ezingenza uthatha intambo uyihile ngenxa yayo ungakwenzi ikwenza ube nethemba abantu bengaboni ukuthi uthemba ikwenza uhambe ube neconfidence ube nento ethi ngiyiking ngiyabusa njengoba uyiking noma ngithatha isikhundla sakho soba yiking uyayithemba uba neshow yokuthi angingedwa even ubona uwedwa because uyaqonda ukuthi no Christ sometimes uyacula endlini uwedwa ungavunyelwa umuntu uzokhona abavumayo sometimes uyothandaza entabeni ukuthi uvuka ingoma mawuthandaza uyezwe esibaningi man 3000 lento even lento yamathangs I find it kakhulu ukuthi unabanye abantu ufuna ivukwe ngisho wena yes because indaba yokukholwa it's personal exactly nokuthandaza ukudumisa it's something personal oqala uyenze wena and especially as artist uqala ube umdumisa endlini uthandaze uyipheke lento yakho so that mawuphuma usudeliver vele into oyenze endlini umsebenzi exactly awumsebenzi awubinzima ukuthi awubi nayo lento ethi awuthuki exactly ngisho ukuthi ungena ku stage esikhulu kangakanani ngisho ungena kumculo odumile ukudlula wena awubi nayo into ethi ngizocula ngithini siyasa because awunayo lento ukuthi uyacompete uma wenza exactly awukho kulento ukuthi I'm competing competition angila ukuzodlulisa lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yami ngendlela enafuna ngayo uma be 100 abantu ngineshow khona ba5 abazongizwa noma ba10 abazolalela lokho kwami bahambe nabo ilokho engimngakho nokuthi ke nokusithola kuyasiza ukuthi uzazi ukuthi mina mangicula kanje into ke edala ukuthi abantu abaningi abanye bathathe ngenkani angifuna ukusizwa no ngiyakwazi ukusebenzisana nabanye abantu kakhulu futhi ngiyabathanda abanye abaculi kuphela into engayifuni ukuzenzisa ukwenza into engeyona angikwazi ukuthi ngizozenza ijoyous ngesiyo ngeke ngithi ba right abasho njalo kwabo mina ngidedele ngibe yimina exactly you stick to your lane uma ngisho ukuthi iproducer engakanani edumile uma ifuna ukushintsha nazo into efike bayinkinga
ake sithi njengoba ngimdala ngafethu ngisize wena kulokho engikhona uzama mhlambe ukuthiwa ungikhuphule khona ungiguide lapho ukuthi no awuzame kanje kodwa ungathi angizame ukushintsha ivoice ngizenze umuntu engesiyena ngizoyiklinya manje ngizenze laba ngiyakibo uthi nazungu uthi na uphiwe nje ube nevoice encane acule ngale ndlela acula ngayo ngeke ngibe yilaba ngeke ngibe umgokstad ngeke ngibe ubani bani ngundoda nje angeke futhi kushintshe lokho ngiyoze ngife nginje so ikho ngibuza nawe nobabdoni ukuthi yeah nasembalo senihlangana nakho lapha emgwaqeni ke yeah ngamthanda into engayithanda kuyena i1 into engiyifunde kuyena ikhona into engiyifunde kuyena ngeke ngiqamba amanga futhi kukhona ngikopayo kuye yeah kukhona nayo ngazi kukhona kukopa kumele ukuthi ngeke azasho ngoba phela ufamous kakhulu kodwa ngiyazi nokwenze kulopho lento uyazi nawe Bishop phela khona ukuthatha futhi wakuthatha khona la khona ngiyazi nesho kodwa ke ngimthanda into eyi1 unenhliziyo enhle thiwa yini akanayo into ethi be famous akanayo lento ethi enjani akanayo into ethi asikho kwilevel efanayo ukuthi artist man esikhathini engimaze ngaso eshaya emgaqweni lift ekhuphuka azashaya usheshe bahleka in zonke lezo zinto namanje uNkulunkulu Mkhulisi asabe iBishop asekule level akuyona nebandla likhula alibhekile kufanele ngabe mhlamba sisaxhumana ngoba silingani ngama level kodwa ku WhatsApp wami yenza ngisendele something sixoxe nami ngimsendele siyaxhumana okukhombisa ukuthi lento ekuyena noma ubuhambo bakhe akushakashintshile ukuba ilo Adoni akade abantu ewuyena eqaleni akasiyudona ukuthi akasiyelwa akashintshile ukuthi selodona nathi ngeke ngadla naye ipapa silidla emgaqweni mhlambe uyithathela ipapa lipa into engayithanda ngayo one even namanje ngineshow ukuthi uyelinye lama celebrity elingenayo lento ukuthi ngiyicelebrate ngikhumbula mina ngisahlala la eMaritzburg edrobheni ngangiqashele la somewhere ngisabhizi kakhulu la eThawini wedlula la mangabe bezomfundisi waseThekwini lo babudu bamsukuhamba shaya istrade nazafikela ebizwa zocula la kusekhona la mareto lama computer lawa ayidumile phusha kakhulu igospel kucula lengoma yakhe ethi cellphone njani nezinye idumile ubedlula la kumina afika shiya sound ashintshela endlini adlule yale aphinda abuye mhlamba shiye namakhasi akhe ngimdayisela ama ethi dala besidayisela thina futhi ngizodayisa wakhe mhlambe nabanye abangale egoma ngikuthi ngithumele mhlambe isitoko sami bangidayisela bangibuyisela imali mhlambe athathe commission umuntu mali u25 cassette mhlambe nizo edit 35 noma athathe le yakhe na kuyise besebenzisana kanjani nabanye babacule saqala nabe strata hayi lento ukuthi umuntu ofika athi ucule emgaqweni thatha ingoma yomuntu agide azenze umuntu ongesiye nyakazisa umlomo abaqedile bakwenzile too much kakhulu eThekwini workshop khona nje umuntu usezowaba uNdoda engesiyo umhlophe ngiyama nawe uyazi ukuthi ngiyazi futhi ngazi ngisakusakhona sesixaba nala ngayithiwa cha ngiyakholwa bayithiwa ngimshala cha ngiqinisile ngayithiwa hayi ngakhipha isibhakela phela ngazi asibuya ngoba ngimfishana ngayithiwa ngishaya impela kodwa ngazi ngangisithatha cha into yangicasula ke la imali hayi ngiyakholwa ngisakholwa bazalwane ngacasulwa yini phela mina ngisithi ngiyaqala ngiyakwenza ngacasulwa yini yabona umuntu mangabe futhi akekho into ebuhlungu nje ukubona umuntu edla amandla akuphila ayikho into ebuhlungu njengaleyo bengiye workshop dala ufike ngicule eThekwini nginabangani abaningi nabantu abaningi engibaziyo especially enhlangana nabo ngalento abanye badumile abanye abathanda vele ukuveza bangazi because mina ngidumile njengabo uNkulunkulu uyangisiza ke kuthini ngidalwe kamnandi ngisho mina ngeke space somuntu bengafuni ukungena ngisho singahlangana emcimbini ongakanani mangikwazi asazana kudala mhlawumbe sakusashera nawe obhanana nesingo ungakabi kule level okuyo ngithi nje kunjani phela angivezi ukuthi ngikwazi ngeke ngibize ngegama lakho awushaye story ado hayi ngoba ngiyiqhenyo ngingakazi appreciate umuntu uma ephumelele cha ngibalekela ini angifuni ukuba ngathi
ngizenza okwaziyo because successful. If wena ungakhombisi uyangazi na ngifuna ngiyithulele hayi ngoba ngingakujabuleli ngijabula kabi ngibona umuntu ophumelele engimaziyo kakhulu futhi lokho kuyangichaza kunginika nehope ukuthi mhlawumbe nawe usazokhula kokunye ngisele khona kodwa ngina stress lokho kuphela into engikhathazayo ukuthi angithandi nokuyimpitha sengayimpitha kakhulu ngiyakwazi ukuhetheka ngokuyifaka nokuzana nokuhamba uyimixa kubantu abakwi-level top kodwa bengafuni ukuveza ukubazana nawe. It's very dangerous. Uyazilimaza wena hamba ngepace yakho ngokwe-level yakho uphile sengazi ukuthi une-million ungenayo ujabule sengathi unama-1000 ungenayo makubiza ukuthi ushuthe usifakele kwi-status faka ujabulise ukuthi wena nje usebhishi kube sengazi ukuthi useMauritius ngoba kukhona abanokwazi ukuya eMauritius abangakujabuleli ukuba sebhishi lento mina ngiyathatha unkosikazi sijabuliswa sidla ibheka sometimes nengishaye yodwa siyayidla bese sishele drink yini leyo ubulala lento yokuthi usathane into ayifuna kuthini ukuthi singajabuli lento yokuthi ngikhule kanjani angifuni ukufa ngibanjwe yiyona futhi angifuni ukufa ngingajabulanga because of it anginamali anginakho ukuthi ngimelene nomoya ukuthi ngenze lutho ngoba imali ayikho yonke ngiyabona nje kusukela mhlawumbe kusuka from this year nginento la ekhanda lami ethi ngeke ngenze lutho ngoba ngithi anginamali never futhi angifuni ukuphinde ngihlushwe lokho ukuthi ngeke ayikide uma kubiza ukuthi thatha uWhatsApp usend ingoma ibonwe abantu abawu4 yenza lokho uma kubiza ukuthi shooter uhlele emotweni noma uhlele ebalcony noma uhlele emkhukhwini la uhlele khona zimakethe kanjalo noma nginaleyo nto nje edume ekhanda lami ukuthi noma yini engenzeka ayenzeke okukhona kukhona ongekho akukho angeke ngivinje ukuthi anginako ngenxa ukuthi ngifuna ukuthola lokho enginako into esilimazile thina sonke esiphilayo nje emhlabeni bisathi uyakhona uma ukhona ilento ethi ngizomthatha apho nje ukuthi uzongigaxela noma 50,000 noma 20,000 qha ukuze ngikwazi ukustart iyona ke into eyisitha sethu sonke. So mina what I would like to know Babu Ndoda since ukade ushilo ukuthi Babu Ndoda usenophathi ushadile married. Yes. So Babu Ndoda into engifuna ukuyazi mina ukuthi since you've mentioned ukuthi you are in music wa mention ukuthi usindisiwe umvangeli so ngifuna ukwazi ukuthi as umuntu osindisiwe okumusic kukusize kangakanani ukuthi uhambe so iminingi leminyaka le from 98 ukuthi ukusindiswa kukusize kanjani kwi-industry okuyona kwi-industry kube kuya ngami ngabe ngithi wonke umuntu akasindiswe mengena kule industry ngoba kungisize kutheni noma ngihlangana nama challenges industry benginendawo engazi ukuthi ngiphephela kuyona okukholo lwami okuNkulunkulu okuJesu ila ngibika khona ama problems ila ngisho khona konke la ngekho mangekho right indawo yami ukuzithula ukubuyisela amandla futhi la ngiphahla khona ukuze ngikwazi ukuqhubeka nendlela and I take it ukuthi uvele no music okuwona ukuze uzophuma une weight unesisindo you really need to depend on God noma kanjani and that's very beautiful so manje Babu Ndoda kade mentionile ukuthi asithi you were scammed kahle eGoli ngama producers wahamba o record and you never got anything. Yes, it was a scam. It's a scam because you never got anything. Umshawa isingisi. Okay, right. So you mentioned into kanjalo. So manje ke ukhona uproducer or icompany ongaphansi kwayo at the moment. Njengamanje ayikho. Okay. So usebenza kanjani manje? Izimele yayisebenzela nonkosikazi wami register company ofuna ukusibhuka kuthina straight. Uma inkosi isincede so ilontsha naye abantu bayazi kahle ikhona nje ithi uJesu yedwa movement and music kuhlangene music nokushumayela nakho konke nje ndawonye
ngenxa kaJesu pusha nje That's kanjalo. very beautiful because vele fanele manje umuntu we are living in a country edinga ukuthi uzimele, do your business thing alone. So when ugcinele nokusebenza under company and the producer bekuyiba mhlawumbe icompany engayimenshina ekababa uThemba Njili ube former mayor yase Pietermaritzburg. Ukugcina kwami ukuba ngaphansi komuntu engathi kuyikhampani mhlawumbe makunemicimbi enongifaka endaweni ethile yabona bekuyena ngini kwenza khona ngoma bebeyithanda abantu baseMaritzburg kakhulu ethi ezansi kwenkaba. Gcina kwami gcine lapho ukuba nomuntu ongathi uyena who's managing your music. Yeah. And how did that turn out from sibuke layer experience yakho yokuthi ugcina ungatholanga lutho and the last and the company osebenza since icuts ayisafani manje? It's fun. Yes, so lokhu kuhambe kanjani? Ngeke ngize ngikwazi ukucomparisha ngikuhlanganisa because ama companies angafani futhi abesebenzi abantu abangafani. Kule yokuqala inhloso kwakuphusha music nokuthi kudayiswe music. And you were very young then. Ngimncane kakhulu nje bengazi lutho. Ngikula leyo kugcina ngathi inhloso enkulu bekukuthola ne platform right. Ngayibeka kanjalo ngoba iplatform yakhe ubaba ibi right kakhulu bekwazi ungena ema stage ongakazi ungena kuwona like ukhona uformer president la Harry Kwala ngakwazi ukuperforma lapho ngayithola ngiperforma lapho makunemicimbi yabo MEC abathile bengikwazi ukungena into njengalezo ebengingakwazi ukuzingenela mina ngihamba ngingedwa. Ileyo experience ngathi ngigainile nokuthi ke mhlambe abantu bangazi abanye abakuleyo level bazi ukuthi khona umuntu ekuthiwa uNdoda abebengamazi ngathi ngigaine lokho bakwazi ngayo. Yes, okay. Mhlawumbe mina mangabuza nje ngizophuma kancane endabeni yala ngisazobuyela la. Into yokuthi ukuthi ngiyengeza ubala abaculi ukuthi kuyenzeka ukuthi usebenze nomuntu wesesikhathi uthola ukuthi niyahlangana emicimbini nahlangana nisayintwana manje nibadala manje usekwenye level wena mhlawumbe usengaphansi kancane kwakhe bese uyambona ukuthi unokukushalashalazela akafuni kuba naleyo nto ukuthi hayi wazana noNdoda. Okay. So umbuzo banga nje abaculi mhlawumbe eminye umuntu ufisa ukwazi ukuthi uNdoda usasebenzana nobani abaculi mhlawumbe sibazi abadumile abanye ukuthi lo nalo uNdoda wawasebenza nabo. Usho bekusebenza kuhlukene kaningi. Nihlangana emgwaqeni ngenzeka ukuthi nihlangana e-studio ngenzeka ukuthi mhlawumbe benabangani mhlawumbe kancane njengomdoni nje wadusho ukuthi kukhona ubungani obukhona. So sengisho lo izinto ezinjengalezo so that abantu bezo understand ukuthi uNdoda kamncenyane ngale ndlela bona abacabanga ngayo. No baningi bethu yabona kodwa kuphela engicela ukuthi le angithandi mention amagama abantu ngilesizathu lapho esibalekile. First ngamention igama lamuntu engakusho kodwa bona baningi bazazi bona. Okubalekile ukuthi akufanele kube mina umuntu ongathi ngifuna ukuzimarketa ngabanye abantu. Ngiyahlonipha kakhulu lokho. Kubona ongazi nofisayo futhi ukuphinda mhlamba asondelane nami noma mhlambe mebonke ngiya ngoba iqiniso lithi ukusizwa ngiyakudinga when it's come to lo msebenzi wami. Uma uwedwa uyalidinga usizo lwangempela. Special angisho njengeMaritzburg. iMaritzburg is-promotile mina ngaphinde ngapromoteka sihamba nabo baThemba Njilo ngapromota bazama ukungiphusha ngendlela abangiphusha ngayo. Kodwa when it's come to Pietermaritzburg I don't think ukuthi ngidinga ipromotion kumuntu ohamba edrobheni. Ngizipromotile right. Othi akangazi ongeze edrobheni noma mhlawumbe abafihla ngoba abaculi no angifuni ukukhuluma ngabo yabo but ke mawukuthi uyanqena kanjalo no asishiye kanjalo le but ama-artists amaningi esiwaziyo thina abanye ngibabhalela ingoma ngeke ngibasho abanye khona ngemoyibhala ingoma uyamdayisela umuntu noma usuku kuyadepend ukuthi udlala nobela umjani
ukhona ophisana ngazo? No angaphandle kokuphisana ngithi uma ubhalela umuntu ingoma wena ufuna uyiregister samba uma idelay nithi uzothi mase uyiregistile mangabe ingoma yakhe iba active mhlambe emsakazweni or kephi ama royalties abe sebuyeza kuwe uyasho ukuthi ngibhalele ubani ingoma uhambise uma uyimember kwasamba bese mhlambe after leso sikhathi sakho uthi uhole kanjalo mawukuthi ibe active ingoma yakhe mhlambe ngoba yona edumayo abanye mhlambe uyambhalela mase ijika mhlambe agijima eqala ayoqamba ayiregister eqala kube ngathi uyena bese yonke into ibuyisiza kuye kanti mase uqala wena uveza lokho evele famous uzothi unamanga ubani wena usenza into unamanga omunye ayizwe nje angikeza mhlawumbe senza ama rough band ama rough songs uthi mhlawumbe uyadlalela nje kancane uzama ukuthi usayipractice kanti useyizwile omunye phela iqhathe same time unemali mhlawumbe kunawa ngithi avela e-studio no connection aba right ayidlala mayisivela ku-TV vela ngayo ingoma kaba mawuqhamuka wena uthi hey le ngoma yanje le iqalwe yimi namanga sefuna ukuyiveza ukuthi yena uba lezi zinto enjalo nje esikhona ke kulento yokucula so njengoba usumvangeliki usunebandla okanye usavangela esontweni thizeni mhlambe khona umuntu oseva phansi kwakhe noma kwenzakalani njoba usubaba futhi usunkosikazi usumnumzana uNdoda hayibo aziba nje lobuze awuzujiba yini uma ngibutheni awuphindi lokubaba bakubuyisele eceleni ngifuna ukubuza ukuthi usumvangeli unebandla okanye unebandla osubmitha ngaphansi kwalo noma nomgcotsho osubmitha ngaphansi kwakhe sithi umvangeli noma uyavangela nje wena ulanda abantu but into esenhlizweni yami kusukela ngimncane eyabekwa uNkulunkulu kimi ukuthi ngibona abantu bephenduka bebuyela kuKristu ukuthi baphenduka bayakuliphika isonto angihlangene kodwa isifiso sami ukuthi basindiswe ngoba ngikholwa kuloko kusindiswa mina ikhona ngikholwa kona asindiswe umuntu aphenduke bese yokhonza uNkulunkulu noma ngasindiswe leZayoni it's fine kodwa asindiswe leZayoni asindiswe noma esemaromeni mawuthi semaromeni kodwa asindiswe lapho yonke engikholwa kuyona uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yami ngokukhonza mina ngisizwe abazalwane ukuthi ngibuyele simene sikahle ngihambe ngaya kwaSwayimani ngaya ngaphasi kwebandla likaBaba uFitima just ukuziconnecta nokuthi uhleleke kahle into zami ngoba khona isikhathi lapho ebengahlelekile kahle akumele ngikhuluma mama futhi ebengekho kwiposition right ekutheni nami kuthintithe kade kufanele kuthintithe ngoba kuningi mina engihlangane nakho la ekholweni ba kuningi kakhulu kuphela ukuxhumana nabantu abafana nabazalwane abakhuluma ngoJesu njengawe kuyakusiza kwezinye izinto ekutheni nawe ugcine ubuyela kwiposition okufanele ube kuyona uNkulunkulu kwakumisa ke enhlizweni yami ukuthi cha sengaqhubeka ivangele hambisa ivangeli lenkosi njengokufisa kwami wathini ngomshado ushado mnandi ngani yazi mnandi ngani uma ngabe uzoba neqiniso nawe kuwe unakuye umuntu eniphila naye ungabi into ngeyona ungazenzi into ethi mayidiniwe uthi awudiniwe ungazenzi futhi into ethi ngihappy kodwa ungekho happy kumele nje ube wena futhi emshadweni angikholwa ukuthi kufanele kube ngaso sonke isikhathi ube inceko ube umzalwane futhi akusiyo into spiritual akusiyo futhi into efuna amavesi khona enye into esenyameni cha niyaxoxa njengabantu nabantu niyafana abantu bonke futhi nami ngiyacabana exactly it's into be you yes mawuphuma esontweni uphuma ekhaya endlini ekhaya exactly uyamasijolane wakho umyena ka uyibaba you know uyojolene uyekhaya so that uzokhululeka kahle ingabi ijoko ingakusingi ingabi into ethi ngisho funa mhlambe ukubiza ngobaby ngenze siboneke so uboniswe hayi awungiboni awuyiboni man of God shintsha umuso kuningi nje kumnandi
like lezi zokuthi kufuna ngabe ifake kuwe uma ngabe mhlambe let's say njengami nje mhlambe mangabe kumuntu othi mangabe ngiyithandela ukudla ngingafake ngizenze ngathi angiyithanda ukudla phambi kwakhe because angisacuphi isoka la sokuthi ngilo ngithi ngathi ufuna ukusuza uyasuza exactly right and okay so what your professors okay ka ufuna into njalo usungaphansi ke usungaphansi kwababunjilo nenza ama-album amangakhe noma nisebenze kanjani wenzeka yodwa senze yona le siyilalele manje sebenze ukuthi kahle ngoba ekade bengangazi bangazile because of yena abantu especially so ngiyabuzwa ke lokho kokwaziwa emasentini ke kuhambe kanjani ngoba iwona ufuna sikhulume ngawo ukuthi ubuku ngaphansi kwekhampani enkulu wasebenza nale yasekuqaleni amasenti angaphuma baqhumisa yasekuqaleni angaphuma kuloku ke ngokwamasenti kuhambe kanjani ngoba egcineni kosuphela manje kade usuya kubamjilo ubusuya njengomuntu osefuna ukuba ngcono noma osefuna ukuthuthuka siwayeke siye exposure ngoba vele exposure busuvela usunayo kanjalo yebo nayo ukufakile ke into enkundla so umbuzo wami ke umbuzo wami uthi emasentini ke kuhambe kanjani awukoloko engakusho when it come to amasenti angeke ngikhuluma manje ngithi khona amasenti engiwatholi lo nginawo amaningi bengiphila nje bengiphila leli qiniso elaziwa uNkulunkulu ngeke ngiqaba ngithi hayi bekunamasenti amaningi bengiwathola no bengiphila engikwazi ukuthi bengalala eminyango ngoba bekwenza bengirentela endlini ebengihlala kuyo kwesinye isikhathi usikhali kodwa ngaphinde kwanqamuka bengalali ngadlile hayi ngicela ukubeka kanjani so ungacomparisha wena udayise emgaqweni noma ungaphansi kanje hayi no ivele fanele njalo ungaphansi kwabamjini umehluko ube mngakanani ungasho ukuthi hayi cha bese kungcono ke ngala noma wathi hayi no yona deyibuzayo iqondile hayi akufanele angithi khona umuntu omthatha njengobaba akufani umuntu omthatha njengomuntu onjani business onenza business na mhlawumbe unakho okay uma uqeda stage mhlawumbe uzothola lo 200 or 500 or 1000 ngiyalinganisa ukuthi ukwazi ukuthenga igrocery uphile udle endlini kodwa iqiniso lethi awunayo into onayo uphila ngayo ukuthi uyaphiwa yabo ukukhangezwa ukuyilimaza wena ungabe strict ngomsebenzi wakho nokungabeki imigomo when it come to lento eart ngoba thina ama-artists sathatha njengama street kid or ama street adult sifana nabantu abakuthiwa abazazi bafuna it's very painful ukuthi akekho umuntu oyindoda endala ngama ongazazi ufuna just because sinalento ethi angithandi ukungazwani nobani angithandi ungaxabani nobani kanti kubalekile ukuba strict when it come to business nomsebenzi wakho uhloniphe ubhlungu abantu bajabela ingoma yakho kodwa thona ikufake imali kubhlungu uhamba ungena yonke indawo uhambe uyobonwa obani ikhulu ezithile or ini baculele uphinde ubese uyodla after umcimbi udla ukudla uphinde masuye endlini uyodla amazambane awunayo imali yokuthi unga maintain le standard athi bokuyisona lapho kwi-artist elikhulu kodwa iqiniso lethi awunjalo mhlawumbe mase kuya kwi-real mhlawumbe uhlala endlini enethayo or uhlala emkhukhwini leze sibone balekile kuma-artist ukuthi ungabi fake ulwe makubiza ukuthi hlala kuwona umkhukhu hlala kuwona ungahamba uzumixa because of ufuna ukutry ukuthi nawe ubonakala usentweni or usuxhumene nobani sunjani hlala iba wena makubiza fela estradini fela khona ungancethezi ngawe futhi ungancengi into
ngobuwena because kuzokudestroya kakhulu. Yeah. Uma abantu bazokuthi wena awukwazi ukuphatha imali. Even most abathi sithiwa awukwazi ukuphatha imali. Kanti mhlawumbe uvela ungenayo awukwazi waba nayo. Mhlawumbe ugcina ngo100 rand or 200 or 1000 le just ukuthi uphile nje ube nepocket money. And mhlawumbe futhi ke kwesinye isikhathi kwezindawo sokuziveza nje ungaqashiwe ngempela. Athi uqashiwe mabona kwisiteje ezinkulu akuthi uqashiwe njengalapha ko Herigwal angani uma ngiqashiwe wathi kunoZuma noma ngangiyoyi market ngiyacabanga zonke indawo ilethi yenzeka into enjalo uqhubile ukuphelile ngiphela angikwazi ke lokho izwa ngathi mina ngikwazi ukuthi bengithola iplatform right I'm happy for that. It's mina i-platform right, it must pay the bills. Yebo that's what ebhlungu ke. Your big platforms are not paying the bills. So mina I'm very happy ukuthi manje uzusebenzela wedwa. So I'm praying, I'm rooting for you ukuthi uqhubeke uNkulunkulu akusize. We want to see you. Siyabonga kakhulu nanethuba lesinikele lona la kwaZoom in siyabonga futhi sithemba uzophinda livele ngelanga. Sibonga kakhulu nje kukhona konke bangakhohlwa abantu ukusubscribe. Try subscribe. Yebo subscribe lapho bakithi. Siyabonga kakhulu ithuba elisinike lona. Abaculi nje abenze show ukuthi basigada bangayeke futhi ukukholwa bakhonza uNkulunkulu bakhonza uJesu bathandaze baye emasontweni banganene ukusonta baba abantu abakholwayo. Inkosi yomusa inibusise. Imibuzo yena engelula. Amen. Ayike siyabonga kakhulu babukeli ukuthi nisibuke lolu hlelo lwethu bekwe lokuqala sijabulile kakhulu. Sibongile nje nakuNdoda ukuthi asivakashele sibe nohlelo lomnandi kakhulu. Kube intokozo ukuthi asivakashele. Siyathemba ukuthi usazolokheza nje njalo. Siyamukela wala ekhaya. Sizolokheza nje njalo. Sijabule. Usubscribe singakujabulela kakhulu lokho. YouTube, Instagram, we are there. See you next time. Bye.